Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tiru pergerakan Ustazah. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Sekarang mari sama-sama kita menyanyi sambil membuat pergerakan tadi. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Takbir, rukuk, iktidal, sujud. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Lagi sekali. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam. Takbir, rukuk, iktidal, sujud. Takbir, rukuk, iktidal, sujud, dua salam.